Reka tubasuze mwese mukurikiye Biztime TV. Uyu ni umwanya w'amakuru mu Kinyarwanda ya none tariki 11 z'ukwa mbere 2023. Aya makuru yacu akaba agiye kwibanda kuri izi ngingo z'ingenzi zikurikira. Ruhango yatawe muri yombi akurikiranyweho gusambanya umwarimu w'Umugabo. Naho Nyakabanda umusaza arakekwaho gusambanya umwana w'imyaka 5. Nanone kandi mu karere ka Nyanza umugabo yaketse amabi ku mugore we ashaka kumuhitana nawe Akiyahura. Hanze y'u Rwanda Perezida w'inziracyuho wa Gabo yakiriye intumwa z'u Rwanda. Ni mu gihe kandi M23 yahakanye kubuza abaturage gusarura imyaka no kubambura imirima yabo. Ni amakuru mugiye kugezwaho nanjye Jean Harerimana. Nujye kuri ya Biztime TV, amakuru ku buryo burambuye ni mukanya nyuma y'aka kananga. Ikaze mu makuru yacu ku buryo burambuye. Umuyobozi w'ikigo cy'amashuri abanza giherereye mu karere ka Ruhango yatawe muri yombi akurikiranyweho gukoresha imibonano mpuzabitsina ku gahato umugabo mugenzi we w'umwarimu. RIB yatangaje ko yamutaye muri yombi ku wa 9 Mutarama 2024. Umuvugizi wa RIB Dr. Murangira Bitsiyeri yatangaje ko icyaha cyakozwe ubwo uwo muyobozi w'ishuri yacumbikiraga uwo mugabo. Ibi byabereye mu karere ka Ruhango, umurenge wa Bweramana, akagari ka Murama, mu mudugudu wa Karambo, tariki ya 9 Mutarama 2024. Uwafashwe afungiye kuri sitasiyo ya RIB ya Kabagari mu gihe dosiye ye iri gutunganwa kugira ngo ishyikirizwe ubushinjacyaha mu gihe cyagenwe n'itegeko. Amakuru avuga ko ukekwaho atari ubwa mbere akurikiranyweho iki cyaha, kuko mu Gushyingo 2021 yaketsweho gusambanya abana b'abahungu bigaga ku kigo cy'amashuri abanza yayoboraga. Nyuma aza gufungurwa n'urukiko by'agateganyo kubera kubura ibimenyetso bihagije. Naho mu karere ka Nyarugenge, umurenge wa Nyakabanda, akagari ka Munanira wa kabiri, hafashwe umusaza ukekwaho gusambanya umwana w'imyaka 5. Mu ijoro rya tariki 9 Mutarama 2024 nibwo abashinzwe umutekano mu kagari ka Murama wa kabiri ko mu murenge wa Nyakabanda mu karere ka Nyarugenge bahawe amakuru y'uko hari umwana w'imyaka 5 wasambanyijwe. Dusabe Mungu Venantiye watanze amakuru yavuze ko umwana we witwa Ineza Chance ufite imyaka 5 yasambanyijwe na Karinda Steri w'imyaka 34. Iki gikorwa cyo gusambanya umwana bikekwa ko Karinda yagikoze tariki 30 Ukuboza 2023, kikabera mu murenge wa Nyakabanda, akagari ka Munanira wa kabiri, mu mudugudu wa Gasiza. Uyu mubyeyi uvuga ko umwana we yasambanyijwe avuga ko yari ari mu kazi ke k'ubudozi akabona umwana waraje afashe igitambaro cyaracyihanaguza. Uyu mubyeyi yahise abaza umwana w'icyo yabaye. Ineza amusubiza ko Karinda amaze kumusambanya. Umubyeyi ubo bikekwa ko yasambanyijwe yahise abona ibimenyetso ku bibero by'umwana we, ariko ahita yihutira kumujyana kwa muganga kuri Centre de Santé ya Kabusunzu. Uyu mwana bikekwa ko yasambanyijwe asanzwe yiga mu mwaka wa 2 mu mashuri y'incuke. Atanga ubuhamya bw'uko yasambanyijwe, Ineza Chance avuga ko Karinda yamusabye kumusura, yahagera akamukurura amujyana mu cyumba cye, ari naho avuga ko yamusambanyirije. Mama wo bikekwa ko yasambanyijwe yahise atanga ikirego kuri sitasiyo ya RIB iherereye mu murenge wa Rwezamenyo. Karinda ahita atabwa muri yombi, umwana ajyanwa kwitabwaho ku bitaro bya Muhima. Ni mu gihe kandi mu murenge wa Kibirizi mu karere ka Nyanza umugabo yaketse umugore we ko yamuciye inyuma amukubita ibuye, we yiyahuza umuti wica. Byabereye mu kagari ka Mututu, umurenge wa Kibirizi mu karere ka Nyanza, aho umugabo yaketse umugore we amuhengera aryamye amutera amabuye, rimwe rimufata mu mutwe. Uwahaye amakuru Umuseke yagize ati, urumva ko umugabo yari yasinze yashakaga kumukubita mu mutwe, rimwe na rimwe akamusha. Ubwo yaje kumuhamya, umugore ahita yicura yirukira hanze atabaza ajya kwa muganga. Yakomeje agira ati, ubwo umugore yirukaga umugabo yahise asigara nk'umuti witwa Tiyoda. Ubu bombi bisanze kwa muganga bari kuvurwa, gusa umugore bamupfutse akaba arwaje umugabo we anafite ibikomere. Umwe mu bayobozi bo mu nzego z'ibanze yatangaje kuri ya mugabo asanzwe atera ibiraka muri lab site ya Mututu sitasiyo ya Muhanga. Bariya bombi ngo basanzwe bafitanye amakimbirane, aho bahora bashwana bashinjana gucana inyuma hagati yabo. Amakuru avuga ko umugore akomoka mu karere ka Gisagara, naho umugabo akaba akomoka mu karere ka Huye. Nta mwana babyaranye, cyakoze buri umwe afite abo babyaranye n'abandi. Kugeza kuri ubu bakomeje kwitabwaho n'abaganga. Nanone kandi bamwe mu bacuruzi b'inyama bakorera mu karere ka Musanze batakambiye ubuyobozi basaba ko abakora ubu bucuruzi mu buryo bwa fraude bakurikiranwa, kuko ngo bituma batabona ababagurira. Ibi babishingiyeho ku kuba hatiri umubare munini cyane w'abaturage bagifite imyumvire y'uko inyama zo muri firigo zitaryoha, bagahitamo kwigurira izitarakonjeshejwe. Batanga urugero rw'inyama ziva muri vunga zigurwa na benshi, kandi ngo usanga ziba zabagiwe mu bihuru no ku makoma zigacururizwa mu ngo n'ahandi hihishe, bigatuma bo bahomba.
Umukozi munini ushinzwe kugenzura isuku n'ubuziranenge Gaspard Simbarikure avuga ko iki kibazo kitari mu karere ka Musanze gusa ariko ubukangurambaga bukomeje kugenda bukorwa. Yagize ati iki ni ikibazo gikomeye kandi kitari muri Musanze gusa, kigaragara n'ahandi mu gihugu aho abantu bagicuruza inyama zitabagiye mu mabagiro yabugenewe. Nubwo bukangurambaga turimo kwigisha abantu ko inyama zigaburirwa abantu ziba zabagiwe mu mabagiro yemewe, ikindi kandi zikagenzurwa n'abaganga babifite mu nshingano. Reka amakuru yo mu Rwanda tuyasubikira ahangaha ahubwo tukubwire kuyavugwa hanze y'u Rwanda. Perezida w'inzibacyuho wa Gabo General Brice Orugwi yakiriye intumwa ziturutse mu Rwanda ziyobowe n'umuyobozi mukuru w'urwego rw'igihugu rushinzwe iterambere mu Rwanda RDB Francis Gatare. General Brice Ngwema Orugwi yakiriye itsinda ry'abayobozi baturutse mu Rwanda kuwa gatatu tariki 10 Mutarama 2024 nk'uko ibiro by'umukuru w'igihugu muri Gabo byabitangaje. Izi ntumwa z'u Rwanda mu byo zaganiriye na Perezida Orugwi Ngwema harimo kungurana ibitekerezo ndetse no guhanahana ubunararibonye mu nzego zitandukanye no gushimangira umubano mu bijyanye n'ishoramari, ubucuruzi n'ubukerarugendo hagati y'ibihugu byombi. Ibi ngo bizatuma abashoramari bo muri Gabo bashora imari mu Rwanda ndetse nabo mu Rwanda bagashora imari muri iki gihugu. Abayobozi ku mpande zombi bagiranye ibiganiro biteganyijwe ku rugaga rw'abikorera mu Rwanda PSF n'inzego zo muri Gabo binoze imikoranire yo gutangira kuhakorera ubucuruzi nk'inzira yo guteza imbere ibikorerwa mu Rwanda no guhana imirimo myinshi. Perezida w'inzibacyuho wa Gabo Gen Brice Orugwi Ngwema yakiriye aba bayobozi baturutse mu Rwanda nyuma y'uko mu kwezi k'Ukwakira umwaka ushize hamwe n'itsinda yarayoboye bagira uruzinduko mu Rwanda bakirwa n'umukuru w'igihugu Paul Kagame. Ibiganiro abakuru b'ibihugu byombi bagiranye byibanze ku ngingo zitandukanye ndetse no kurebera hamwe uburyo u Rwanda na Gabo byagirana ubufatanye mu nzego zinyuranye. Mu yandi makuru kandi M23 yikomye bikomeye Radio Okapi ya ONU muri DRC mu itangazo uyu mutwe washyize hanze kuri uyu wa 10 Mutarama 2024 nyuma y'inkuru ivuga ko M23 yafashe bugwate imirima y'abahinzi muri teritwari ya Rutsuru ibabuza gusarura imyaka yabo. Iyo nkuru ya Radio Okapi yatambutse kwa 8 Mutarama 2024 ivuga ko M23 yigaruriye iyo mirima yo mu gace ka Kaunga mu birometero 5 by'amajyaruguru y'umujyi wa Kiwanja. Iyo radio ikomeje ivuga ko abaturage bo muri aka gace bagiye kwicwa n'inzara kandi imyaka yabo yareze. Okapi ishimangira ko iyo mibereho mibi n'urugomo abaturage bakorerwa na M23 byashimangiwe na Jean Claude Mbabaze, perezida wa societe civile muri Rutsuru. M23 kandi ishinja Radio Okapi kubimura urubuga ngo banyomozi byahimbwe na Jean Claude Mbabaze utuye i Goma ariko udahwema gutangaza ibinyoma ku bibera i Rutsuru. Uyu mutwe uvuga ko kandi Umugabo asanzwe ari igikoresho cya Kinshasa akaba n'umwe mu bakorana bya hafi n'umutwe w'iterabwoba wa FDLR. M23 ivuga ko ibyo Okapi yayigeretseho byakozwe n'urubyiruko rwo muri Wazalendo batereranywe na leta yabakajya kw'imyaka y'abaturage. Yagize uti M23 yatabaye abaturage bo muri ako gace basubukuye ibikorwa byabo mwituze. Mu itangazo ryashyizweho umukono na Lawrence Kanyuka umuvugizi wa M23 yashimira urubyiruko rwo muri Wazalendo n'indi mitwe ikomeze kwiyunga kuri Alliance Fleuve Congo. Mwakoze kudukurikira ibiganiro bya Biztime TV nagahoraho ngiye bakugezagaho aya makuru. Nitwa Jean Harerimana, tukurayikira gukora subscribe, share ndetse ugatanga na comment kugira ngo amakuru ajya kugereraho ku gihe.